mopholosi wa ka wa phela ke re mopholosi wa ka wa phela monnenwa pele a hlokahala pele lefu le fihla o ile a nkopa ra ko ngolle pina e buang ka mopholosi Israel Mosehla ya ba ke mongolla yona pina ena mopholosi wa ka wa phela mopholosi wa ka wa phela mommamedi dumela o sengona le nanong la makgulong a matala ke a o kopa hle ha re tsamaye le wena ke a o kopa o sengona ha re be mmoho metsotso e leshome le motso le mong ka morao hora ya borobong mopholosi wa ka wa phela motho motle ho sengona a ko ntumelle hore ke kene le lapeng la hao o ntumelle ho sengona hore ke o dumedise hape o bele hape o dumele wena ya le ntlong ya kokelo wena ya sa tswa fumana ngwana re a leboa ho wena yo le ngbi maora fumane ngwana ho tla loka ka tsatsi le leng hona le batho ba bang ba dulang dilemo le dilengwana lenyalong ngwana le siyo empa ba tseba hore nako ke ya modimo nako ke ya modimo wa tla ngwana eno o tseleng wa tla theola maikutlo wa hao theola moya wa hao tseba hore ngwana o tseleng wa tla ke a tseba hore puo tsona dingata di tla ba teng dipuo kgawana le tsona o tseleng wa tla ke boele hape ha nako e le metsotso e leshome le metso e meraro ke o dumedise wena ya ntseng a batla tsela hore a iphumane bophelong hore na o ya kae etsa ka potlako iphumane ka potlako nako e seke ya o siya iphumane ka potlako iphumane hona jwale ka potlako nako e seke ya o siya ke o bona o ntse o ipatla o tsebe hore na o tshwara kae hore na o tloela kae o nka eng o ikopa iphumane ngwaneso jo ha o ka siwa ke nako bophelong bo ke sono ka wena makgulong a matala metsotso e leshome le metso mene ka morao hora ya borobong ke nako e mpe ena ho a bata hle ke bela hape ke phamisa ntswe laka hlokomela Paola hlokomela le kore se futhumatsi sena seo se sebedisang ke a o kopa hle Paola e seke ya robala ka mane ka tlung
ke a o kopa. Shome le metso mehlano hona jwale metsotso ka morao hora ya borobonga. Ha ile metsotso le metsotswana yona ke tla o fa yona. Mongwaneso o sa phetse hantle lapeng la hao. Na taba di santsane di tsamaya hantle pondoki mane moo o leng teng. Na tsohle di santsane di lokile na. Na bophelo ke a leboha. Hona jwale o ka mphumana ho marangrang a maholo a Lesedi FM, Facebook nye kgolo ya Lesedi ke sekeleteng. Ke mmone Liza ka mmona Tankiso le yena o sa fihlile o tenga ore ntate Motaunga ke na le wena makgulong a matala ke a o bona. Modimo wabu ika yuso ye re a ilopa meretla go direla ka metlha ele shome le metse robonga le sekoto metsotso ka morao hora ya borobonga hana ko ye metšena tswa bina jwalo moramolo ya re modimo wa boikanyo o tlo ntumelle ke tle kinke mabenkele. NP's bucket ya KFC eso ka ngibona Kentucky Tuesday ena stop fumana maka a leshome a go ka 129 car stop mme o boloke 44 randa o ka boela wa fumana mmile o mong hape ka tšhelete eno stop like it wa ithabela che o irata kana bobedi Tabi KFC fela hona le mina swai fana ke le bona mono ke le shebile sana oh nanki hlomedi phumulo oh anti ana Selina hello Mathapelo Jona ke le shebile batho ba batle ke na le lona kwano mona dumela khotso dumela ke na le lona ke le shebile oh utlwa helwa aha ke nna eo all right. Okay. Realo wena jwale ngwaneso. Rapalama. A Joseph. Tabati. Betty. Ke o bona. Oh, Gina. Hello, Gina. Khotsonga. Motle ha ke sheba kwano mona ke ba bona bo Gina ba teng kwano ke mona Junior le yena o teng nanong la makgulonga
amatala ke ba bone bo hlomedia ke mmona Rebecca le ena o teng mona he Makatleho dumela hle le wena ke o shebile o nanki kenwa hape re mmoho re tsama le wena ke mmona Selelo o teng kwano Matumelo le wena o teng hello Prince dumela makgulong a matala za Mozulu Boitumelo le wena o teng ke Vincent le wena ke mona o kena Gina again kena hona jwale Figile wa Dlamini le wena ke o bona Monica ke o bona le wena Moselanja Khotso Mashoma mabedi le metso e meraro hantle metsotso ka morao hora ya borobonga ha ke batlo tswe o sa thaba ha ke batlo tswe o ipotsa dipotso re na o no batla mona ke batlo tswe ntso re jo le rona re atina ye le rona re atina ka marato a tinanga le rona re atina ka o tsama re dumela fela le rona re atina ka o tsama re ferreha fela le rona re atina ka o tsama re ikenya mo re sa tlameang go kena tenga ke batlo tswe o le jwalo ke kopa pelo ena ha o hle o e batlele ntho e lengwe fela Khotso ke kopa pelona ha o e batlele Khotso o e batlele Khotso o ifumanele situlo se setle tulo sa Khotso o iphumanele sofa ya Khotso hona jwale o be Khotso mai hobane pelo ha e ka ya kwana ya boela ya kwana le o kula ngwana mme o kanna wa kula ka ho itshola ha o fela re jo motho no sa tsebe re o ikenya kae jo o no sa tsebe hore na o kena kae o no sa tsebe hore na o batla eng mona o ka kula le ho kula ke ntho eo ke kopa hona jwale re o ipatlele Khotso pelong ya hao o iphumanele Khotso moyeng wa hao o fumanele pelo ya hao Khotso o e batlele mo tlang o phomola teng ka Khotso ha maemo a ya kwana le kwana ha maemo a ba bodutu wena o batle Khotso ha maemo a ba bodutu le o feta o tsume ntho ile nngwe fela Khotso o tsebe o fola kalemo se seng 1998 ha ke ntse ke hasa lona lenaneo lena leo ke le hasang ka jeno ke ile ka fumana lengolo le leng me lengolo lena le ne le ngotswe ke ntate o na ngotse lengolo yeah ke lengolo la khale haholo ke qala ho le bula ka jeno le ngotswe le montsha 1998 ya ngotseng lengolo lena ha ngola hore jo Motaung ha ke batle Motaung ke hloile motho moruti wa ka 1998 momamedi ke hloile motho ha ke batle motho nketseditse sehloho seo nkekeng ka se lebala bophelong ba ka le lehodimo nke tla fihla mohlang ke shweleng ke sa mo tshwarela nkeke le khale la o thwi motho a tshwarelwe enwa yena nkeke
mashome a mabedi le metso e supileng metsotso ka morao hora ya borobong o re le kgale enwa motho ena keke o na mo entse hampe o na mo utlwisitse bohloko ai bohloko tjho Rahim ke bohloko ke lemetse o re pelo ya ka e lemetse ka baka la motho pelo ya ka e lemetse ka baka la phoofolo ena e maoto a mabedi ka baka la phoofolo ena e tsebang ho bua motho 1998 o ba le hore na ke le motse kae mo mamedi Ntate Motaung ana motho o kile a o bolaela bana ba ka ba babedi motho nka bophelo ba bona ra ke batle letho ka motho ke batle letho hana batla nkutisa bohloko ke nga sakatla ho nna hobaneng a ile baneng hana batla nkutlwisa bohloko hana batla ho roba pelo le moya wa ka keng a kene lapeng la ka bana ba ka ba babedi ha ke khona lo rapela ke satla rapela ha ke kholwe le monyako wa kereke ke satla ya ho ona ha ke kholwe le heke ya kereke ke satla isheba ha ke kholwe le bibele eo ke neng ke bala pele ke robala ke satla e bala ha ke hantle ha ke satla ba hantle le khale ka ba kala motho ngwana mme ke utlwile 1998 motho e motle ke kopa ho bua le wena hona jwale bona lengolo lena ke la 1998 ke linkile mangolong a ileng a nna ngolwa homa khulong a matala ndate alla ka motho alla ka pelo ya motho alla ka mo motho a ileng a mo etsa ka teng a ra satla hata kerekeng ha satla hata gore le monyakong wa kereke a re le yona buka ena e ntsho e re balang ya molomo mofubedu ha satla hlola e bala lo tshwarela keke a hlola tshwaretse motho a re le mohlanga tshweleng la ka botswa le hodimoa gore hobaneng a sa ka motshwarela o tla bolella modimo a re modimo nna ke tshwarele motho le khale la ka kopana le Jesu o tla bolella Jesu wa Nazareta tau ya leloko la Juda a re nna ke tshwarele motho le khale wa tseba ngwana mme a kore hanyane fela ke bapale e fela sena
seo ke kopang gore o tlo se mamele o utlwe mantswe ya sona kwahlalwa phansi. Aha, aha, aha. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Fela se matla haholo ke kgola hona le mo se fihlileng teng pelong ya hao le moyeng wa hao hore le hodimong kwana ho ile ha dulwa me ha dulwa ka lebitso la motho morao tjena mommamedi bona ngolo lena ke la 1998 ke a lenka ke tla ka mona morao tjena nakong ena e o releng ho yona ena e o releng ho yona hona jwale ke bona re suthile pela modimo haholo ke bona ka nako ena ke bona re suthile ho modimo haholo ka nako o leng thata jwale ho thata hona jwale hobane hona le tsela tse ngata tseo motho a di sebedisang ho tlwisa motho e mongwe bohloko ho mo roba pelo le ho mo roba maikutlo nakong e
e mongwe o na nka mohala le tsetse mosebetsing a o senyetse mosebetsi o na nka mohala ka nako tse o na nke mohala a le tsetse mosebetsi a o bue ka tsela ka o buang ka yona a o bue a o behe a o pente ka mo ka o pentang ka a o pente hore ha o le tsina a o pente o apare sutu ise ya hao e be sutu ya hao e monyena o na gona go ngola lengolo a o senya mosebetsi hona le ntate a ileng a dula ya ba ha sebetsi ona le mme a ileng a dula le lekwa mosebetsing hobane motho a ile a letsetsa mosebetsing a mmua hampe hona le ntate ya ileng a ba jellwa ntlo hobane motho a ile a letsetsa mosebetsing a mmua hampe a lelekwa hona le monna a ileng a ba jellwa koloi hobane motho a ile a mmua hampe a ba lelekwa nakong ena yeo re phelang ho yona nakong ena re phelang ho yona le lengolo ha le sa ngolwa ho sebediswa social media ho senya motho nakong ena yeo re phelang ho yona ho so ho le hobe haholo ho sebediswa ntho ba re ke AI hona le ntho e bitswang AI e sebediswang ke motho ke phoofolo e ileng ya dulelwa fatshe le hodimong ya dulelwa fatshe le hodimong a ka e sebedisa a o senya a batla hore lefatshe lena lo senye lefatshe lena lo hloye le be le tsamaye le ntse lo senya ho ya pele tsebisa ka 10-piece bucket ya KFC e soka ngibona Kentucky Tuesday ena stop fumana maka a 10 a kgoho ka 129 ka stop mme o boloke 44 randa o ka boela wa fumana mile o mong hape ka tšhelete eno stop wa e thabela che o e rata ka la bobedi le la fela KFC fela hona le melawana le dipehelo e bang o nahana hore o keke wa kgona ho lefella leqwetha nahana hape Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko diplane di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di-protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la hao le tla o thusa phamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romella email re tla kgutlela ho wena diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand mme re tla seponeseng ho lefella yona Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 e sebetsa lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General di mo alo ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani ko shebile eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha lezi ke a bona ko shebile ona jwale lezi le wena tlale ko shebile o le wena tau ke a bona Melia le wena ko shebile There's something about the energy South Africa, 7 months ago. SABC2, you belong. Bank Black Card. Che, ke ntse ke sebedisa SASSA Gold Card. Hobane letsatsi la ho qetela ke la 31 August 2026. Ka mora Gold Card ka emisa ho sebetsa. Ke ne ke nahana hore nako e ntse e le teng. Chemme, ho molemo o etse hona jwale. Pele mela e ba melelele. Phetoho ke mahala. Hlokang ke ID ya hao fela. Ebe o ya sebakeng se haufi sa ho fetola dikarete tsa Postbank. Ho lokile. O tla nthusa ho fumana sebaka se haufi. Ho bonolo. Letsetsa *120*355#. Fetohela ho Postbank Black Card pele ho la 31 August 2026. Postbank e kekebe ya kopa PIN kapa OTP ya hao. Postbank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya dumelletsweng. Ho na le dipehelo.
Ho na le ntho e nkutlwisang bohloko jwang. Motho a tseba hore ha tsebe Sesotho a be a tlo bala papatso ya Sesotho. O roba pelo ya ka, o roba maikutlo a ka. Ke tse ding tsa dintho tse re fang depression tsona tse. Ke tse ding tsa dintho tse re fang stress tsona tse. Sephere Moqebela o ya mutla motheno a se Mosotho o mutla hantle le yena o a tseba pelong ya hae o a tseba re moyeng wa hae gore a se Mosotho empa ba bala papatso ya Sesotho a ba bala papatso ya Sesotho a tseba deep down in his heart gore ha ke Mosotho abatlor ha tlamela re Moqebelo kore abare sephere sena sephere sephiri abatlor sephere o tshabe motho Ai, oh. Ke bona bothata jwalo ka ngwane sa ngotse lengolo kwano le monsa 1998 mommamedi re phela nakong e nngwe e makatsang nako ena o re leng ho yona ke nako e tlamehile be jwale re atamela modimo haholo ka yona empa e ka re ba holenyana le yena re ba holenyana re e ka re a mmalehela e ka re a tloa pela Jehova ka re a tloa ka jeno re phela mo leshano le rekiswang teng re phela mo leshano le etswang nnete re phela mo leshano e leng thabo le fetwang monyaka ho batho ba bang re phela mo leshano le fetwile mphofo re phela mo leshano le fetwile ntswekere re phela mo leshano le fetwile ntho e ka reng tšhelete re phela mo leshano le fetwile ntho e ka reng kore nka reng ba nna setampo sa bophelo matsatsing ana motho e mong ana le tswalo la o senya motho e mong ka leshano ana le tswalo hobane marangrang ana re a sebedisang mamela mo mamedi e re ke bue nthwena ke e qale mona pele leshano le batla maoto leshano le batla tsela eo ka le tsamaisang ka yona leshano le batla tsela eo ka le fepelang ka yona leshano le batla tsela eo ka le posang ka yona leshano le batla tsela eo ka le romelang ka yona leshano le batla tsela o ka thunyang ka lona mme social media ho bonolo hampe ka yona hore leshano le tlale hona le ngwana hona jwale ha sa khona lo ya sekolong ngwana o na le kgatello maikutlo ngwana o na le stress ka baka la social media bana ba rona ka jeno helang batswadi ba batho ba batso hela motswadi wa motho e motho sheba ngwana hao sheba bophelo ba ngwana hao sheba ngwana a sa batla o tsama ngwana sa batla o dula ka kamereng ngwana sa batla o dula ipatile o sa tsebe rena le bakake etsa mo sheba ntho ikene bitswang social media o ka fumana mono ba bua ntho di hana o fela ka ngwana o ka fumana ngwana a roha kua ha bohloko a fuwa mabitso ka mabitso ngo fumane ngwana sa ro batla ho ipolaya ka baka la ntho tse ngolwang mona ho marangrang sheba
metsotso le 13 hantle fela o le ba horeng ya borobonga tabe ena ke nka ke hula o tloa ngolonela la 1998 mo mamedi a itseng ha ke batle motho menke ke ka motshwarela le ha Jesu morata fita ka kopana le nna a re monna ke tla hana ke re morena ke a hana nke ke ka tshwarela motho. Kile ka utlwa tabe nngwe e ileng ya nkutlwisa bohloko ka ngwana wa le motse tharo. Ngwana eno ntata o ile le yena taveneng ka mane ka Western Cape le motse tharo anka ngwanana wa le motse tharo a ya le yena taveneng jwale mbotaweng. Ke yona ntho e bolela eng? Ke pelo e jwang eo, ke moya o jwang, ke maikutlo a jwang mo motho a tla nka ngwana wa ngwanana wa le motse tharo a ile yena jwale ha ke batla o bua re ka moramone ho ile ha etsahalang. Ke a utlwa ntate wa ka, ke a utlwa lengolong lena la hao, ke a utlwa ke utlwa ntho o buang ka yona, ke a utlwa hantle, ke a utlwa empa maine ke yena a tla bula buka ena e kgolo ena. Kile ka utlwa le ka Harry Smith hore hona le monna ya kwalletsweng ya bulaileng bana ba babedi ba re ha bohloko ba babedi. Kile ka utlwa ba babedi ke utlwile ebile ka ke bana ba motho. Kile ka utlwa hore batho bane ba eme mono ba ile le khotleng ba eme ba re a se ke a lekatswa motho enwa ka sehloho se wa se entseng. Jwana motho a kgona ho gagata batho ba shebile ba dutla madi a ba shebile ba lla a ka sitwa ke eng motho motle hore a o senye fela lebitso ka o ngola a ka sitwa ke a ka hlolwa ke hore a o senya lebitso fela ka hore a nke ntho ya rona ya morao tshe marangrang a bue ka mo a buang ka wena ka teng a bue a pepepe a bue mo a khona hore a bona madi a tswa a khona hore bana ba motho ba kakate a ba qete bana ba ka ba le motse 80 le 14 years a ka hlolwa ke ka molomo ka leleme a dutse ka tlung ha hae a bua ntho a e buang a ka hlolwa ke. Ke rata ho bua le wena mo mamedi a utlwileng bohloko ka baka la motho. Ke batla ho bua le wena man, ke a o kopa o phahame man, ke a o kopa ngwaneso man o ska ba so kore ke be jwalo o tlo utlwe ke kopa tshwarelo man. O ska dumela hore o kgatellwe maikutlo e bapale ka wena jwalo man. O ska ba depressed ha kana man, o ska ba le stress se kana man. O ska wa fihlelwa ke ntho hore wena o kampa wa tsamaya lefatsheng o kampa wa ipolaya. Hona le batho ba bangata hona jwale ba ipolayang, banna ba ipolaya hona jwale, le bana ba ipolaya hona jwale motho. Kajeno monko wa leshano ke bophelo, kajeno monko wa leshano ke bophelo, kajeno ho bola wa leshano ke bophelo, kajeno ho bola wa leshano ke bophelo. Motho wa khona hle ye motho wa khona a etse leshano a le le bob a le forome. Motho wa khona ho le foroma a o senye. Motho wa khona motho a khona ho tla ngwana motho a motla ba mo qeta mmolai o tla hlolwa ke a sa tshabele sello sa hae a sa utlwile ha sello seno hore se otla pelo o tla hlolwa ke ho ngola fela bana ha ngola ha bone madi, ha ngola ha bone madi. Hanka like ba sontsho sa hao a se sebedisa mo a sebedisang teng ha bone madi ha bone what ha una ntho e bona wa yetsa ntho ha motho a khona lo tshisa ntlo ya hao
a itšhise ntlo yago e itšhaifele ntlo ile siyo di-problemong ile siyo di-problemong tse leng teng ile siyo mathateng a leng teng e sa tsebe le go bua ntlo a itšhise jwalo go ngola emaileng ke a o kopa o se ke wa leka wa dumela gore o we moyeng ka baka la phofolo ena e bitswang motho ena ya maoto a mabedi ena e aparang borigwe ena e aparang sekhethe o se ke wa leka wa dumela ene kgonang go itukisa e sehe dintshi empa e bue dintho tse tshaba se ke wa leka wa moyeng ka baka la phofolo e kgonang go iphetola yona ka bjona o se ke wa leka o se ke wa leka o se ke wa o se ke wa leka ai phahama man tloela ho ipata phahama motho wa gona wa tseba ke tle ko bolelle ntho engwe wa tseba hore ha o phahama ha o qala o phahama kapa ho ba le ntho e modimo o hlonolofatsang ka yona ke nako eo dira di banting sefate se setelele ke sona se hulang moya o mongata o jwalo bophelong ha o phahama fela ha o qala o phahama teng a bila o etsa ntho tse ntle jwale o wesa teng bila ha o etsa dintho tseo motho kapa batho ba bang ba re o etsa hantle o etsa jwale ke hona dira ha dihlaha jwale ke hona magotla dira o dika jwale ke hona magotla dira o batla ke hona magotla dira amela hohle a tlamela hohle mo tsamanteng strateng mosebetsing hohle mo leng teng amela magotla dira amela mona ke mmusong wa dira magotla dira tla o dika tloela go ba so depressed ntshwarele hape ka o kenya tsgowa o ba tsamaisi ba ka batla mpolaya tloela go wa moyeng le ka motho na leshano ya tsamang hohle mona a bua leshano ya tsamang a potela ka mona a bue maka a potele ka mona a bue maka ga motho ona ha ona ntho a sa itsebeng ya motho ye empa tsa hae tsona ha ona ntho a sa itsebeng ya motho mme a ke a ba le seo modimo o fileng sona a ke a fihla mo wena o fihlileng teng a ke a ba palama le seo modimo a o palamisang sona hona jwale a ke hey phahama tsuwa ntho ena eo ntate eo ke latile lengolo la e otla hohle hore o kene sekolo o na le degree kapa ha ona degree o sebetsa mosebetsi o jwang pelo ena taba le degree pelo ha ena taba le di-masters tse o na le tsona ha ena taba le MBA o na le pelo ha ena taba le dintho tse ha e di tsebe le o di tseba degree tseo ha e di tsebe le o di tseba di tsejwa ke molomo le leleme ha e di tsebe tla fumana motho a na le pelo empe a na le pelo e gopo a na le pelo a ka senyang ka ha na taba le hore o badile ha kae ha na taba ro tswa lo efe university ha na taba la ilore a ka tswa university e bitswang the reign of the rains in the rain and rain university ha na taba ro tswa kae
hana taba ho rotswa university efeng la ka ba university ya ba university ya Maru la o ka ba teng Maru University hana taba ha pelo ya hae e se yona hana taba. Khotso mo mamedi motle jwale ke ho moruti Maine o se o yaze re ke tla ke bitse moruti Maine kwano ke kopane le ena o seng hona ka pina ena wena nkosi o yaze wa tseba wena morena moruti Maine khotso Mofokeng. Ntate Motau Dumela Phoka, dumela ngwana Chiefy. lengolo la khane 1998. Ntate Motau ke dilemo. Amen. Oh yeah. Ntate Motau momamedi taba ya ka jeno lena Oh Maine. e shebane le motho a ya shebana le tshepe yena Ha Maine. ha e bue le engine e bua le pelo. Metsotsong e 10 re ya mabenkeleng ka kata. Ntate Motau re shebile tse re phelang ho tsona. Ai Phoka. Ore ibile tsiu ya hona jwale ho hobe ka lebaka la marangrang kapa tsiu ya technology yo re phelang ho yona. Le ha ile se sebediswa se setle haholo. Amen and amen. Empa ha se ka sawela pelong e fosahetseng. Oh yes sir. Iba se sebediswa senang le maele se sebediswa enang le matla au ka o thusa. Iba se fetoha dirumo le selepe yona taba eo iba o e sebedisa hampe. Ntate Motau ke bua nnete ke dumellana le ngwaneso a re tsiu ya hona jwale dintho di mpe haholo. A re bile re balehela modimo a tsebe hobaneng. Ntate Motau re ile ra bua ka Jonas ya ileng a balea. Ai Maine. Re balehela modimo yeo e leng tharabo, yeo e leng tharollo, yeo e leng bophelo, yeo e leng moriti le batameng la letsatsi modimo yeo re tsebang a ka re kgwesa mo re sa kgoneng ho hlwa. Ke ena ye re mmalehana re batla dintho tsa lefatshe. Ntate Motau re batla dintho tse felang, re batla dintho tse nathohang. Ke dumellana le ngwaneso hare re baleha phela modimo. Phela karabo momamedi ha ke tsebe nana o lena o le mametse o lo kae empa tsiunya hona jwa pelo ya motho o keke wa e confirma hobane le ha ka tseha pelo ya hae e mong e kwatile le ha ka o fa kato o tsebe hore matsoho a hae a batla tulo ya bonolo a ka totomela lerumo hodima bophelo ba hae. Te Motau nka jeno lena ka le momamedi re tshwanetse re ke re lekula dipelo tsa rona hore na ehlile re eme hantle motho. Ai. Yeo e leng sebopua sa modimo. Phoka. Motho ya nkile modimo re a theowe. Motho yo modimo a ileng a nka lerole a bopa motho matsoho a hae. Ntate Motau dumellana le nna. Yo yes sir. Ka mohlang lerole le kile la ba teng ya ba o dula matsoho a hao kapa diaparo kapa eng kapa eng ya dula ntse le jwalo. Ha bopa motho ke ena nna le momamedi o re a ka o senyeletsa a ka o bua hampe Ntate motho
phoofolo ena ka bopa setshwantsho se leng siyo ka wena se bopa ka wena au qeta nyele a se bopa a ba se budulella ho moya hore se tsebe ho phela maine ka jeno lena ka maine hona le batho ba hloyetseng dintho tse leng siyo hobane mama o ile a bopa ntho e leng siyo haleluya mama a hlahisa ntho e sa pheleng tsamaya maine tsamaya monna a budulella bophelo ho yona hore e ke nthwena e a phela ntate Motau tsinya hona jwale kakata tsamaya lerato le a bata tsamaya lerato le fodile lerato le a bata ntate Motau re a le batla empa lerato dipelong tsa rona le batla le fodile ntate Motau le a bata re tsamaya ka di-cooler box dipelong tsa rona lerato le a bata ntate Motau mofuthu ola wa ho bua ditaba tsa nnete mofuthu ola Sali hona lo tsietsa unkile hamore o hiletsa lo pshatla o thumakanya maphelo a batho ba bana le rato tsiunyena le abata o re tsama ka di-cooler box pelong tsa rona maine ntate Motau gore pelo tsena tsa rona di abata lerato ha le e a ketelong ya Bebele a ko ye bukeng ya tsenolo kgaolo ke ya bobedi temana ke ya bone empa ho na le motho e re tlo mo hlaisa ka jeno lena e re tlo dula ho yena ntate Motau ha o mathela bukeng ya tsenolo kgaolong ya bobedi temana ya bone a ke re la ha wena o ya tsenolo ale evangheli e bulang testamente ye ntšha e le evangheli ya Mateo kgaolo ke 24 temana ya 12 wena o dule ka mo ho tsenolo e re nna ke tshwere temana ya 12 mme lerato la ba bangata le tla tapa a ka la ngatafalo ya bokgopho lerato la ntate Motau ntho e tapileng ha o bolele hore ha iyo oh yes Ntweta pileng ha o bolele hore e tshiretse oh yes e teng empa ha e sebetse o bona mmala wa letswai empa letswai ha le sebetse kakata maine motho ena wa mmona o apere hantle o ka ba nahana diaparo tsa hae di lekanya pelo ya hae empa pelo ya hae lerato ha leyo kakata e ba Bebele se bua mantswe ana jwale ha Modimo a sebedisa Johane bukeng ya tsenolo ya pili ntate Motau re sele le bukeng ya tsenolo kgaolo ke ya bobedi me ke temana ke a bone re ya temana ya bone lengolo lena le ya phutheong ya Efese ka ha hona le motho e re tlotla re motshwara ne ke lakaditse hore ke iphuthulle nna le momamedi re tsebe ka nako eo Efese e ne le tulo e jwang batho ba ne ba phela Efese ba ne ba le jwang empa temana ya bonele empa ke na le seo ke se nyatsang ho wena empa ke na le seo ke se nyatsang ho wena ke o bana o lahlile lerato la hao la pele Tao ya Efese lengolo ha le fihla le re ha ba ke ne ke le motho wa molao ha ke tsebo re na e be ntate Makwele o kae advocate Machavu kae ba ne ba tlo bua ka lentswe lena indictment ha o soka yang phuthehong ya Efese ke a di bona dintho ho na le ntho e ke inyatsa o dula mo yona ho na le ntho e ke inyatsa palama se ba una le mangolo a thuto a phame ho na le ntho e ke inyatsa palama se ba wa se ba hala empa ho na le ntho ntate Motau moruti ba ine palama ntate Motau taba yena ye tla phuthehong ya Efese momamedi Modimo a ka re thusa re tlo tshwara phutheho tsena tse supileng kaofela tsatsi le lena empa indictment e tla phuthehong ena palama o tse hantle o apere hantle o bina difela ema wo Ro ke wa kgona ho lefella leqwetha nana hape
Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Ha, Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, botlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email, re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng. momamedi re phopholetsa Efese. Jwale re phopholetsa Efese ke ka ho kileng ka tshwara morethetho. Karako a kare ke khame morethetho ona tlasa ntswe la moruti maine le ntswe laka hore maina a khore o mo utlwe hantle ha beya ditaba tsena. Re phopholetsa Efese, re matha Efese jwale Mofokeng palama re tsamaye ngwana Chiefy. Ngolo le yang kerekeng ena ya Efes ona le ntho e ke nyatsa. Oh man, Ke di bone dintho hape ke a tseba hore o na le sebete ke makgabane ya teng empa ho na le ntho e ke nyatsa. na le ntho e ke inyatsa. Yo, Lahlile lerato la kgale, hey, lerato la pele, lahlile first love, o lahlile lerato la pele. Ntate Mataung re utlwile hore na lentswe la Modimo le rena e fang kgeding ya Mateo hallelujah. le se le tapile ka baka la ngatafalo ya bokgopo phuthego ya Efes. Lahlile lerato la kgale. Ntate Mataung Moruti. Swaba la hlale rato la kgale, rato la pele. O bona dintho tse tsahalang ho bona ha ba batho bona batho ba bang ba tswela pele. E ka ka letsatsi lena ba ka be ba le ouna kapa ile thepa ya bona le tshabela bona ba le bamfa ke tlele ya dintho tse molemo. E ka re molomo wa yona o ka sheba ho bona fela o ba bang dintho tse ntle ha di ba tshwanele. O tsebe lerato ha le tapa ha o bue Ntate Motaunga mohlomong ka mehopolo e shebileng pele kapa mehopolo ya tswelo pele le bokamoso o rera dihlooho tsa batho o dula o shebile na ho etsahala eng ka mathoko. Lerato la nnete ha le tapa, lerato la pele ha le tapa. Ntate Motaunga motho ena e batlang o batla dikodi tse leng hodima batho, o batla dipali diphoso. Hallelujah. Bona yena antsana le tsona Ntate Motaunga Bua maina. ka ha sinyena yo marangrang a matlafaditsweng Phok. o e tshela mona jalo bo o e phehe hobane ho na le mokgwa wa ho pheha. Maine. Sebedisa marangrang o nke ntho mane o nke o e bope ba sa tsebeng ba tla nahana ke nnete. Athe ke le shot. Athe le shano ke e pheuweng ha e tla mona se tshetswe dikhanakana. Hai maine. Tsebe ya hao le mahlo a hao. Ntate Motaunga a sena tlolo ya ho sheba ka leihlo le phethahetseng, ya ho mamela ka tsebe e phethahetseng. O ka nahana ke yona. Ho na le batho ba mosebetsi wa bona e le ho senya le ho lematsa batho ba bang. Monna e re yang ho yena ke yena. Tsamaya maine. Lebitso la hae ke Daniel. Tsamaya maine monna tsamaya. Ntate Motaunga ke ne ntse re mo sheba le momamedi ka kgaolo ya botshelela. Empa ne hona le mo ke batlang re mo late empa pele re ya teng. Momamedi nna le wena ha re dumellane ka lentswe la Modimo hore le na le matla o sebetsa mme o sena ka jeno ha e ka ba le tobane le wena. O tsebe hore Modimo o bua le bophelo ba hao. Lenaneo lena le tlile Ntate Motaunga. Hallelujah. E le hore nna le momamedi re tle re tsebe ho fumana bophelo bo botle. Hallelujah. Ka morena Jesu Kriste re se re le bukeng ya Daniel le Klepe. Ntate Motaunga ke makgolo a supileng. Makgolo a supileng.
Daniele. Real Daniele jwale. 712. Yes. Puwe ndate mutomona valinte mumameli ke koparishebe hase torotswaneng hase lefatsheng la hahabo impakaulo ya botshelela temana ya piliri. Daniel. Ntshwarele maine Dairus a rata ho beya mmusong marenana a lekgolo le nang le 20 a diswang ke mahosanna a mararo ao Daniele e neng e le enngwe ya ona, e leng ao marenana a tlang ho ikarabela ho ona, morena a tle a seke a senyehelwa ke letho. Bathong ufumana promotion morena a hopola hore o tshwanetse a phahamise a behema renana a lekgolo le nang le 20 a tla mo diswa ke mahosanna a mararo ao Daniele ile emong wa bao ba bararo hantle ofisi ya hae udimo kakati o lefatsheng le seng la habo ofisi ya hae phahame ntate motang empa ha Jerusalema ha naheng ya habo ha nyollo jwalo attention ya dula batho ba bangata o nyolla a tswa diplasing. Daniel a tswa diplasing kwana a fihla fe bathong anyolwa ka bakalantene le hwe sheba temana ya boraro ere haile Daniel a phakisa feta mahosana a mang le marenana a mang hobane a naena le moya o phahamileng me morena hopola ho mmeu tima mmuso kaofela. motang ha se na ba tshile ngwene uwe ke modisi Promotion e kana ndate motang phamiso yena ke le tsola modimo ha se na ikupile re na lo tsekisa ntele sa ikopana la kotseli re na lo shapela ntele hodimo le ipeileng hodima rona ha ke a ikopa ndate o meile yo maina man ndate motang ha una mokilena ka khumama ka ntate man mo kamedi ya rena o tseba seo ke se hloka modimo a neha Daniele ndate motang a mo phahami ha ikopa Edialong, Murutima ine, ndate mutauno, ke shapela tsebezo, ke shapela masafa, ke shapela mafunufuno, ke shapela sesafo, ma ntena haki ya ikupa, ipupeletse lena, le ankaka kwa femenyena, kaya femenyenwe, ntena insala mrao, itsama lena, ndate mutauno, hona le mumakmedi along, ya Levanto, eu que sai copa mudimpine, mudimonei. Suga. Kani que tarimba kenle. Ai man. Ami hodimole ntati. Que tae tsojan. Twena haki na hani kinna. Twena ke bophelo baka bo kala haki tsinana tsane tsane potele. E kana pholo khwa hona le mo. Que la catsangre te hona le momamedi apokene le khepela rona se fasho gore polella wena mateba isitswe ke na bohloko ba pelong ya hao ke bohloko ba tswang ka ntate motho ha ke tseba ha ka ba re apotela ke phame moruti maina atamoto kutlwa pinena re ruri mo wa mpiletsang teng ke a dumela maina man Kiamolate. Man, maine. Wena o shebile tsele ke tsamayang ka yo. A tseo tsebe ke tsamaya mo ba ni kibitsi. Suga. Ke a dumela. Kiamolate. Man.
Ntate Motaung ha tsebe o bitsa mo ha o kekeng wa kgona o boloka. Kakata. Ka hohle mo wa o bitsetsang teng. Momamedi le ha ba ka ba lakatsa ho tlosa. Ha hona mokgwa wa hore ba o tlose. Hobane o tsamaya hodima taelo. Ntate Motaung jwale re a utlwa morena o batla ho sutumelletsa Daniel boemong bo ba tla tshwarang mmuso. Temana ya bone. So. Jo. Why? O batla ho bosa lenaneo la makgulo. Oh. Chapua a re moruti ba ime Ai. ka phela hampe hape dintho tseo ke di rekileng ke na le noa e ke beileng ka tlung. Nna ke tshwanetse ke dule ke le mofutsana ha dintho di etsahala ke meriana empa ke le mofutsana ha Oh. Hey. tlhao ya ka ha ena robatse. Ntate Motaung Ha. temana ya bonele. Temana ya bone ha e bua le rona ya ba maosana le marenana a batla sebaka sa o qosa Daniel mosebetsing wa mmuso a o sebetsang empa ka fumana sebaka sa molato le ha e le tlolo etswe e be le motho ya tshepehang mme o no sa fumane tshito ho yena le ha e le bokgopo. Ntate Motaung a re ke re shebe temana o qeta ho e ba. Mahosana le marena Eke ba dutse ka hlooho ya monna le mong. ba kopana Ba na le dihlooho tse ngata bona. tsa kopana di clever tsa bopa ntho di bopang Hlooho e le nngwe ya ba hlokisa botsitso. hausu Hlooho e le nngwe ya taya dihlooho tsa marenana le mahosa. kakata Ya ba shapa katleho. Ya ba pshaka phahamiso. yowe Ntate Motaung bana le ha bana meriana ya kgatello ya maikutlo ke ka baka la dipelo tse mpe tse ba nang le tsona. Utlwa ho dutse ka lebitso la Daniel ba batla tsela ya mo phara ka molato empa semelo sa hae sa mo thusa hobane no sena tshele ba ka ba ifumana ho na le batho ba jwang. Ntate Motaung ha re tloele yo ba mathela ho morena bo maloma a fodisa morena nthate ke le moo ngwai sengwa ya morena ko ba mathela ba re ntate ha o ke ho etse ho latela wena. yes Temana ya leshome. oh Ba temana leshome. momamedi re a temaneng ya leshome jwale mme temana leshome Daniel ha utlwa ho ba molao o ngodilwe a ikela tlung ya hae mme difenstere tsa ntlo e ka hodimo ya hae ha di bulehetse nqa Jerusalema a khumama ka mangwele hararo ka letsatsi a rapela a boka modimo wa hae. Hey! yo Ntate Motaung temana e naire khawana le nako ya ho arabana le batho yes energy ya hao. ah yeah Dikolobe mo seretse se leng teng a ko boloke dikonkosi tsa hao. Daniel o utlwa taba ena ha tshwanetse a kene social media a bue dintho tse ba fetolang. Daniel re ha ke na nako ya ho arabana le batho ba se leveleng ya hallelujah ha ke na moya hallelujah tshwanetse ho ba fa ona hallelujah ke na airtime kapa data ko bapala ka yona a kena kamoreng ya hae a rapela. Momamedi o sena ka jeno le ha o ka bana le ditlhaselo le ha o ka bana le metsu le marumo tse tlang di o tobile kena phaposing ya hao rapela tshepa Modimo. Ntate Motaung ha re ala le wena o itse re phela tshenyo re baleyang ho Modimo. ai man Ba re bona Daniel yena ha ditlhase o kena kamoreng. Ntate Motaung
ke ntse ke le moruti wa Mosotho Hey! ya bua mantswe ya reng ha bo boi ha o lu Yo, yes. ha bo mohale o joa ka mamina Kakata. ke kena kamoreng ya ka ke a rapela ke tsebe na momamedi ro fumana Limpopo o lo ka e ka nna ba o Polokwane e ka nna ba o Seshego e ka nna ba o Tlase mona Bela-Bela kena kamoreng ya ha o rapele ska ba wa arabisana le bona ba o ka ba utlwa ba bua ka wena ha o hlokahale hore o bue le bona Daniel o kena phaposing ya hae o a rapela ka ke motho se share sa rona matla a rona a bua o dule mangwele hore re rapele re phamise lebitso la hae ka ke motho o na le tshware sa bona ke mo mamedi ke ha ba tsebe Daniel ke mofuta o jwale ha ba mo sasela Daniel o phamisa ke modimo ha phamisi ke ba Daniel ha hloke voutu ya mang kapa mang Hey! hobane godimo le butse monyako ka pele ho yena ka utlwa ya tsenolo ele jale ke butse monyako ka pele ho wena Oh! Oh! o buetse ntate mo tao re mo shebile ka chapter 6 e re mo late ka le ho chapter 1 Remulate Munke chapter 1. Chapter 1, I shebele kepe 706. Abatsebe na ba sebetsana le ba. Eh, ntate betao. Maine. Le mo mamedi ya lwana lonke modi. Yes, o teng. Bona le mo mamedi ya mangelo ya yemi. Oh, yes. So kaps ya ede. Le tshwesa. Ntate betao le foka. Hallelujah. Hona le mangelo ye muruti maine ya mahantle ntate motao hona le mo mamedi ya lwana lonke modimo Hona jwale. ke santsa le ke ya bona mangeloi le ntsula modimo le itsele la rapela ba motshaba Oh yeah. mo mamedi modimo ka boyena ba ha Oh yeah. morena Jesu ka boyena ba ha wa lwane re bua nnete na no lena Ah. so ya ha ba ne ba e batla fatshe pa modimo a ha Ah. ba ne ba batla mamati a tshebetso a kwalehe modimo a hana ka bophelo ba ha Ai. ntate motho o sheba Daniel Okay. kgaolo ke a pele Hey. temana ya borobedi verse 8 Jwale. A rera pelong ya hae hore a ke a itshilafatsa ka dijo tse hlabosang tsa morena le hae le ka veini e nwang ke yena. Mme a kopa ho hloho ya matona hore a leswe hore a seke a itshela ka ditshila. ntate motho Daniel wa itseba Daniel ha toloke ke mahemo Wa itseba. ba fitla ntate motho ha ba fitla tlapeletsa hana ho soyetswa mokete Daniel ha ke kene dintho tseo ke sa di tsebe Ha ke dikentho tse ha ye ntate motho ya tse dintsa dintho tse re thusa maine ke o ska wa fumana ala hohle mo o bitswang teng aya. o ska tholahala hohle mo o bitswang ha o le khomane Ai man. iphuthe le ha o ka thwe ke mokete wa utlwa le veini teng Le veini. mona ntate motho ha ke buika mona ho no tlomoa Ho no tlo nowa mona. anna ka hopola mofang ho no noa strong ho no tlonoa strong mona Whisky le ka mora whisky mona. ha Ho lo hobe. le kweba e le kweba di malokwe Au suka. Daniel ha ke shebante mana ya leshome le ba le bitsitsile verse 17 ba di se buare ba hlanka ba bane ba modimo ba hlanka ba bane ba modimo wa ba fatse bo di kutlwisiso ya mangolo kaofela le ya bohlale bohle hape Daniel Hey. aba le kutlwisiso Ya dipono tsohle. Jo. motho ya nang le neo motho ya le hodimo le mofupa risitse Hey maine. o lwana le motho yo le fatse mona o tlile
go phamisa boholo ba modimo o lwana le yena Oh, a man. o re ka ba modimo a ka thola Man. ntate ka lebitso la morena Jesu Ah. ke utlwile o bua le Moshe o re ke bontshitsitse Amen. ke utlwile o meketsa le ho heletsa bana ba Israel Ah. theohile ho ba namolela ntate re a rapela le bohle ba leng hole le mohau wa hao hore ka morena Jesu ba boelane le wena re thuse re o tshepe maemong ohle re rapela hona jwale ka lebitso la morena Jesu Kriste amen. Moruti maine ha re leboe mme jwalo ka otjo re fe morena sebaka a etse mosebetsi. Ah, maine jwale Daniele wa monka ka tsela e ntjha jwale wa monka ka tsela e ntjha jwale wa tsamaya ka lefting ka mane wa tsamaya ka mane jwale wa hlakuthisa le lebala lena a tsekiswa ntho modimo a mo fileng yona kore a tsekiswa mpho ya lehodimo banna ba kopana ba sa tsebe hore ba lwana le mang ha dula dikopano ebile di tshwarelwa kae ba sa tsebe na ba lwana le mang momamedi tshepa modimo ha ba tsebe na ba lwana le mang ha ba tsebe. ana modimo ntate. Amen and amen. O ngwana modimo e re ko bolelle momamedi ngwana modimo tloela hore o be tlasa kgatello e kana tloela ha ba tsebe rena ba lwana le mang bona ba lwana ba kopana ba tshwara dikopano ba ngollana ba WhatsAppana ba etsaeng empa bothata ha ba tsebe rena ba lwana le mang ha ba tsebe me modimo a ka tloela Daniele ha ka mo tloela o ile a ba le yena o Daniele le wena ka jeno o Daniele ka jeno o mma Daniele ka jeno ga itsedi ya ka ba tsebe rena ba lwana le mang wa utlwa ausi wa utlwa mme wa utlwa ausi wa utlwa rakgadi wa utlwa mmangwane ha ba tsebe rena ba lwana le mang ntate we ha ba tsebe re ba lwana le mang a o buti ntate moholo rangwana ha ba tsebe batho bana re ba lwana le mang ba tloele ba di tshware dikopano ba tloele ba kopane ba tloele ba romellane melaetsa o seng ba romellane melaetsa mantsibuya ba romellane melaetsa bosiu empa ona le ntwe ba sa itsebeng hore na ba lwana le mang ba lwana le Daniele ba lwana le mma Daniele ha ba tsebe e re ko fe tshebeletso a boseng hona modimo a wetse hantle modimo a pate ke a leboha ngwaneso ka lengolo leno la 1998 leo ka jeno moramaina le nga lenka a le kenya bukeng ya dibuka a le toloka ke a leboha kgotso. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.